Ал эми элдин көңүлүнө жакканыр Өмүрзак Кайыповдун аткаруусундагы Атай Огонбаевдин күйдүм чогу болду көрүнөт. Güydüm bir gana güydüm de güydüm çok güydüm bir gana desem de tütün yok yüreğimde başından ha güydüm çikolata de tütün yok ha. Sanamdan gana çıkmadı kıyamı sarsamam gana çıktı da sınadım sabrım boşu yüzündün ay ağancın sarılsam gandaydı sınadım içine kahrettin kana batsanım içine karatpay telini yüzündün ay karanım karasızlık de işine Böylenin bana bulduk yürek içine gözümdün kana batsana içine göz bedelimi yüzündün ay karanım gönlü buzluk ne işine Yalan düşmana geldik tapsa da canıma gana kılıç tapsa da Calkanbay balanı yüzündün ay haneni canımdın otkonge yapsa da Мына Кудай буйруп биздин улуу инсаныбыз кетметөөдөн чыган инсан бул баягы эсил кайран Союздун убагында чыган инсандарыбыздын бири ушул атабыздын 100 жылдык юбилейине карата ушундай кече өткөрүлүп атат. Мен абдан кубанычтамын. Мен эмне үчүн кубанычтамын? Мен дагы өз салымымды кошуп, өз өнөрүмдү тартуулап ушул кишинин арбагын ыраазы кылуу максатында өзүм салымды кошуп атканга мен чын жүрөктөн ыраазымын. Анан элден айланса болот. Эл ушул кишинин басып өткөн жолун кылган эмгегин балап, мына ушундай чоң концерт уюштуруп, Токтогулдун торгойлору аттуу мына жык чыйма эл келип өз өнөрлөрүн тартуулап атат. Андан мындан аркада программалар бар экен, бардыгын ийгиликтүү өтсүн деген тилектемин. Ошентип 3 саатка созулган концертти жагымдуу ыры менен Гүлнур Сатылган